dwamua ni yi se obeyi apie kra na ya na ya asem ni nti se because all the vibration kwa na phone that untimi eringi na uyi se kim animguase ato uhia Techno Spark 40 series and the correct one, the new babe, the new mobile phone in town. As I say, one on a test one. Yeah, one is a swan. Techno Spark 40 series. But what do you pay bito? We know. Yeah, you can want some baby. Stylish and slim. And for honey baby out there, it's me ready to flex wherever you go. And say, near watch the back when I say, yeah, the noise cancellation system at the ashim. Into baby, I will be away call. They do all crime found once a year. Now call baby. As I'm see. Afi, a clean and powerful, ready to rightfully sparkle your light up and the day and everywhere you go. Bibi ya correct pa de ma. Afi, ni e wa kire ba ko ne se eto nsuo mo, eto awie mo, eto jamo, eto mfuturo mo, wa ma wa de so na call baby. Gi number si na face si ya de ma bi ntunton 0303 980 205 0303 980 205 na fe oni abusia empani emonkomo na bia so enye fine ensem wa wie ye de besom wo no na poso bie ene se wo infifini matsam kro ba ko no no ede mempiase wode mo ko hu se maami an infishia be se duonum wo ira nansa wo mo ko hu no no wati nananom se do kotu asese abranti wo fitani yemfa ne kotu ne nkwa na nyina sanse akwada wanya 9 days wo hwie acid agu ne so akunu Opani kwanchefo a wono so other National Cyber Security Authority ano Owura Divine Selassie Agbeti wono so ya suspending immigration officer edina chinti ya kwa monone South Korea wo chese nipa be se du na na ahwe won kwa esubransam ene asase a ejudwa efa nkrofo no emu ensem kakra ye ba ye eno no abusiansami ote ye ewo sompa 106.5 FM Accra sanso ena sompa 93.1 FM Kumasi eno no nsu obutu eno ye sompa ye headquarters no ayiko 100.9 enso ewe Kumasi ena Adamfopa Radio ewo France wo ma hinkro Paris no mu 101.1 ya sompata kwa 103.3 ewo Takra 106.1 ewo Tachiman 98.9 ewo Sunyane 90.7 won Kranza 101.3 ewo Doma ena odikoda na sunsu hu yeti yenka eye sompa FM o mepacho Facebook no ehonso eye sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no sompa FM live channel so ensema oti nyina no ofa phone no na se opedodo mu a okọ www.sompaonline.com ube hu nsem nyina bi na wakenkan kama ewo ho Hajia special local foods adawromenti aduane papa nyina fie ma memfa messages ni kakra nso so he upe aduane papa di na akoye kwasi adai ya po asori ye free hape yanko Hajia ho nkopa mutu obi ni why na fufuo kra na abusuafo ne nkotena se wo hacho atomic kwan ne so wono a transition chen ho no na yankopa fufuo ana mutuo ana akokonte ana afia aduane bia unim no tudi na fa ko ho na akopa bidi bia na wonsu ntimi ma unya ya nka abusuan ne nyina na yamfa mra mo na mo ntena fie akwankwa nu ase na mo tete fa so saa je number si na fra 0246 359 921 0246 359 921 na na kwa mo aboaten edi free Ablekuma Central was say happy birthday enkoma Curtis Abeku Christian yeah what so man was nyankopon wono mo na we shira pa comment sample 2 was say congratulations to the NPP for a fantastic conference 2028 for NPP. Special greetings to Honorable Brighter Sifi Kumi and Honorable Daniel Nyame ya do na friends obia chairman Baba Mahama Eddie Free Obuase and also the way about the NPP will unite and take political power in 2028 from the D-Levy government which ya chairman Utia Kenten and Baba Mahama Makai no free ho Master Planner Junior African Tampo said the NPP is the most attractive political party in Africa. We are uniting to win in 2028 election inshallah nedia wode aba ewo eho and so no comment no edoso pa na so brenu nti yemfa ensi yanu ma oti yenka ewo kaseye mu no eyemme obrempona na kwaku ampoma na ayi abake toaso Mesumidi abna badu adepa kofi ba ko kamu ma me fa no fa da Costa so live Eddie Free UAE Dubai fish runabout na usu Armstrong so hoye so every half no nti almost the no man kan wo mugu so e dey bad double say ase me wura ye afi nti men kan ma won nti makan ne pepepe